Mu bihugu byinshi bya Afrika kuba umugabo yagira abagore benshi bisa n'ibyabaye umuco, ndetse hari aho bifatwa nk'ubuhangange. Mu muco nyarwanda hambere byafatwaga nk'amaboko, kubera ko abagore benshi babaga basobanuye abana benshi, kandi abana benshi yari yo maboko y'umuryango, bukaba n'ubukire bwawo, kubera ko abo nibo bifashishwaga bahinga, borora n'ibindi bikorwa biteza imbere umuryango. Uwo muco cyangwa se ingeso bitewe n'igice cya Afrika uherereyemo byarenze rubanda rugufi, birazamuka bigera no mu bakomeye, by'umwihariko abagiye bayobora ibihugu bitandukanye. Ubanza ari byo bigiye uyu mugabane wa Afrika icyizere birebwa n'abashakashatsi bareba hazaza, kubera ko bavuga ko ari umugabane ufite amahirwe menshi kubera uburumbuke bw'abagore b'uyu mugabane, ni ukuvuga ubwinshi bw'abana uyu mugabane ufite. Uyu muco wo guharika no gushaka abagore benshi kandi ni nawo watumye Afrika uyu munsi ibarirwa abantu miliyari 1,300,000, nyamara mu myaka 120 ishize yari ituwe n'abaturage miliyoni 140. Bivuze ko abaturage b'uyu mugabane bikubye hafi inshuro 10. Mu gihe Afrika yari ifite abaturage miliyoni 140, Uburayi bwari buyikubye gatatu n'abaturage miliyoni 420. None ubu Uburayi buracyari muri miliyoni 700 z'abaturage, mu gihe twebwe turenga miliyari. Nubwo tutabihamya neza, ubu bwiyongere bukabije bw'abaturage ba Afrika mu myaka 100 gusa, ntawavuga ko umuco w'ubuharike wiganje mu bihugu bimwe na bimwe bya Afrika utabifitemo uruhare. Intego yacu ntabwo ari ugutinda kuri ubu buharike, bwaba bubi cyangwa se bwiza bitewe n'ubivuga. Twebwe icyo dushaka kuvugaho uyu munsi ni bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika baciye agahigo ko gushaka abagore benshi, bamwe bakabiterwamo imbaraga n'imico bavukiyemo, abandi bakabikora bashaka kwimara ipfa. Hari n'ababikoze kugira ngo gusa bigaragaze nk'ibihangange. Reka tubivugeho. Reka iyi nkuru tuyihere kuri Jacob Zuma, wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Yayoboye Afrika y'Epfo guhera mu mwaka wa 2009 kugera mu 2018. Yegujwe azira ibyaha bya ruswa. Ni nawe wa mbere mu bayoboye icyo gihugu wegujwe by'umwihariko azira ibyaha bya ruswa. Gukunda abagore kwa Zuma abikomora ku muco w'ubwoko bw'Abazulu akomokamo. Umugore wa mbere Zuma yashatse ni Gertrude Sizakele Kumalo. Bashakanye mu 1973. Bahuye bwa mbere mu 1959 ndetse bamarana igihe kinini cy'ubusore bwa Zuma, nubwo nta bana babyaranye. Ntabwo bivugwa niba gushaka umugore wa kabiri byaratewe n'uko uwa mbere batabyaranye, ariko Zuma kwihangana byaje kwanga, ashaka umugore wa kabiri ariwe Nkosazana Dlamini Zuma. Uyu benshi baramwibuka kubera ko yayoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Uru rugo rwa kabiri rwa Zuma narwo ntabwo rwarambye, kuko Dlamini Zuma batandukanye mu 1998, gusa bakomeza kuba inshuti mu bya politike. Zuma kandi yashatse umugore wa gatatu ariwe Kate Mancho wakomokaga muri Mozambique. Uyu babyaranye abana 5 barimo impanga, umuhungu n'umukobwa, Duduzane na Duduzile. Icyakora urugo rwabo narwo ntirwarambye kubera ko Kate Mancho yari yahuye mu 2000. Byari ibihe bitoroshye kuri Zuma gutakaza uwo mugore. Icyakora ntibyamuciye intege ku gukomeza kwagura umuryango, kubera ko mu 2008 mbere gato yo kuba president, Zuma yashatse undi mugore ariwe Nompumelelo Ntuli, ari nawe wabaye first lady mu gihe cyose yamaze ari president. Nubwo Ntuli yari first lady, ntabwo byabujije Zuma gukomeza kwagura umuryango no gushaka amaboko. Mu mwaka wa 2010 yashatse umugore wa gatanu ariwe Tobeka Madiba. Nubwo babanye mu buryo bwemewe mu mwaka wa 2010, bari bamaze igihe baziranye kubera ko bari baranabyaranye umwana mu 2007. Umugore wa nyuma Zuma yashatse ni Gloria Ngema. Yamushatse mu 2012. Ni umwe mu bagore be agifite uyu munsi. Muri abo bagore bose Zuma yashatse babyaranye abana bagera kuri 20. Yigeze kubazwa impamvu akunda abagore benshi, maze mu kubasubiza aravuga ati nibura giye ntabwo njya mbahisha abagore banjye. Reka noneho twerekeze muri Uganda mu myaka ya 1970, ubwo yayoborwaga n'umugabo witwa Idi Amin Dada. Uyu yayoboye Uganda kuva mu 1971 kugera mu 1979. Benshi bamuzi nk'umunyagitugu, umugabo utaravugirwagamo kandi wubahukaga cyane, ahanini bikavugwa n'abataramuciraga kari urutega. Uko ubuzima bwa politike bwe bwari bumeze, ni nako ubuzima bwe bwite bwari bumeze, ariko byagera ku bagore ho bikaba karusho. Amin Dada mu buzima bwe yashakanye n'abagore 6, akagira inshoreke zirenga 30. Umugore wa mbere Amin yashatse ni Sarah Mutesi Kibedi. Babanye mu mwaka wa 1962. Uyu bari babanye neza kugera ubwo umugore yahinduye izina rye akitwa Mariam, mu kwerekana ko yemeye kwinjira muri Islam, idini umugabo we yakundaga cyane.
ibintu ntabwo byaje kuba byiza cyane kuri Mariam kubera ko mu gihe gito yaje kumenya amakuru yuko Amin amuca inyuma. Byaje kurangira Amin ashatse Kay Adroa. Bari bamaze igihe bagirana ibihe byiza no mu gihe bagabana na Mariam. Amin wari umusirikare yakomeje kwigwizaho abagore mu myaka y'1967 ashaka abandi bagore barimo na Nora Aloba Enin. Amaze guhirika Milton Obote ku butegetsi, Amin yashatse undi mugore wa kane witwa Medina. Ubuzima bwa Amin n'abagore bwarushijeho kuba ihurizo ndetse bose batangira kugenda bashinjanya gucana inyuma rubura gica. Mu 1975 Amin yagiye kuri radio atangaza ko yatandukanye burundu n'abagore be batatu ba mbere. Mariam na Nora yabashinje ko binjiye mu bucuruzi ku buryo batakimubonera umwanya, naho Kay we Amin avuga ko yaje kuvumbura ko bafitanye amasano bityo badashobora gukomeza kubana. Nubwo muri rubanda izo mpamvu arizo Amin yatanze, bivuga ko atari ko byagenze, ahubwo ngo byatewe nuko abagore bamubuze ngo yarabasigaga akajya kwishakira amahabara. Amin ngo ntiyarakibonera umwanya abagore be, ibintu byatumye nabo bishakira abandi bagabo ku ruhande bakajya baza kubamara irungu. Amin amaze kubimenya, umujinya waramwishe maze awubamariramo. Nubwo yatangaje ko yatandukanye nabo, yakomeje kubagendaho bapfa mu buryo budasobanutse. Nka Mariam yishwe n'impanuka, Kay arafungwa nyuma nawe aza gupfa mu buryo budasobanutse. Umugore wa nyuma Amin yashatse ni Sara Kyolaba. Babanye guhera mu 1975. Uyu yarakundwa akajwe cyane ndetse akajya mujyana kenshi mu birori bitandukanye byo ku rwego rw'ibihugu. Mu bukwe bwabo, parrain wa Idi Amin yari Yasser Arafat, wari impirimbanyi y'ubwigenge bwa Palestine. Bikavuga ko na nyuma yo kuva ku butegetsi ahiritswe, Amin yakomeje kugira abagore batandukanye kugera ubwo yapfuye mu 2003. Umwanya wa gatatu hariho Mobutu Sese Seko, wari wariyise umwami wa Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mobutu yayoboye iki gihugu guhera mu 1965 kugera mu 1997. Ni umwe mu biswa abanyagitugu bakomeye muri Afrika mu bihe bya vuba. Agakunda kubaho ubuzima bwiza cyane kugera ubwo asize igihugu mu madeni menshi, ariko no mu buzima busanzwe ntiyari yoroshye. Umugore wa mbere Mobutu yashatse ni Marie Antoinette, babanye guhera mu 1955. Bakaba barabanye Antoinette afite imyaka 14. Nubwo babanye ari bato, Imana yabahaye urubyaro kubera ko babyaranye abana 9. Uyu mugore yabaye hafi umugabo we mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwe ndetse akagira igikundiro mu bazayirwa. Kubwo amahirwe make, Marie Antoinette yaje gupfa mu 1977, bisiga igikomere gikomeye ku mutima wa Mobutu. Hashize imyaka 3, Marie Antoinette yitabye Imana. Mobutu kwihangana byaranze, ashaka umugore wa kabiri, Bobi Ladawa. Uyu yari afite impanga ye yitwa Kosia, yanayizanye kwa Mobutu, birangira abaye umugore wa gatatu, nubwo ubutegetsi bwa Mobutu butajyaga bwemera ko bivugwa. Uretse abagore batatu yabanye nabo, Mobutu yanavuzweho kugira inshoreke nyinshi nk'umugore witwa Mama 41. Bose babanaga mu ibanga rikomeye, ariko abimbere mu butegetsi babizi. Reka tujye muri Centrafrica. Faustin Archange Touadéra, perezida wa Repubulika ya Centrafrica guhera mu 2016, numwe mu bakuru b'ibihugu badahisha kwishimira umuco gakondo w'iwabo, cyane cyane iyo bigeze ku ngingo yo gushaka abagore benshi. Mbere yo kujya ku butegetsi yari afite abagore babiri, Brigitte na Tina Marguerite Touadéra. Touadéra ni umugabo udakunze kuvuga menshi ndetse ubuzima bwe bwite ntibukunze kujya hanze, ariko birazwi ko abagore be babiri bagize uruhare runini mu kugera ku butegetsi kwe no kumufasha kubugendamo neza. Centrafrica, Touadéra yatangiye kuyitegeka irimo ibibazo byinshi by'umutekano. Ubanza ari nabyo byamuhugije akabura kanya ko kwagura umuryango byimbitse. Nubwo afite abagore batatu, ntabwo bakunze kugaragara kenshi muri rubanda. Akazi kabo bagakorera kure y'amaso ya rubanda. Icyakora mu murwa mukuru Bangui, ibihuha biracyari byose ko Touadéra yaba afite abandi bagore batazwi na benshi bamumara irungu iyo akitse imirimo. Mu bayobozi bakiri ku butegetsi kandi bashatse abagore benshi, ntabwo wakwibagirwa Bassirou Diomaye Faye, perezida wa Senegal guhera mu mwaka wa 2024. Afite imyaka 45, ni umwe mu bakuru b'ibihugu bakiri bato muri Afrika. Mu birori byo kurahira kwe, yazamutse kuri podium afashe ibiganza abagore be babiri, aribo Marie Conne Faye na Absa Faye. Faye yavutse mu 1980, avukira mu burengerazuba bwa Senegal. Nubwo ari umuyisilamu, yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu ishuri ry'abagatolika riherereye mu gace yavukiyemo. Yakomereje muri Lycée Demba Diop, aho yakuye impamyabumenyi y'ikiciro cya mbere cya kaminuza mu mwaka wa 2000. Yakomeje amasomo ye muri kaminuza Cheikh Anta Diop de Dakar, akura maîtrise mu bijyanye n'amategeko. Mu 2004, Diomaye Faye yinjiye mu bakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro, ari naho yahuriye na Ousmane Sonko.
wari umubereye umuyobozi mu ishami bakoragamo. Ishyaka PASTEF rimaze gushingwa mu mwaka wa 2014, Diomaye Faye yahise yiyambazwa n'inshuti ye Sonko ngo amufashe kuri umurongo w'ibitekerezo. Yaje no kuribera umunyamabanga mukuru, ari nacyo Sonko yahereyeho amugena ngo amusimbure ku rupapuro rw'itora. Umugore we wa mbere ari we Marie Conne babanye guhera mu 2009 ndetse babyarana abana 4. Mu 2023 mbere yo kuba president, Faye yashatse umugore wa kabiri ari we Absa, bakora ubukwe gakondo. Gusa nta bana barabyarana kuba yaramuzanye ubwo yaragiye kurahirira kuyobora Senegal, byerekanye agaciro amuha ndetse n'akaha abagore be bombi.